wɔn kyerɛ sɛ Napoli kura deɛ guadi nyankopɔn so obiara bɛbo ama na Napoli na Napoli deɛ esi sɛn ana wɔn antamfa for de tena hɔ ama Napoli atɔ ma hɛ wɔn ntɛ no bato wɔn game na 0-0 na twɛ ne yɛ Juve nso tena tɔwin wɔn ɛne Sporting CP ɛno ɛkɔkɔyɛ 1-1 abrante ne din adi ayɛ adeɛ sɛ Areo wɔn ana anya goal no ɛdema Sporting CP ana Feduzan Vlahovic nso ɛte ɛdema wɔn ti ɛno wɔn nso game no na Paris Saint-Germain wɔn nso ɛte adeɛ sɛ dabi Bayern fo kɔte Paris Saint-Germain bɔ wɔn ntira mienu wɔbɛrɛ wɔn ntimante abante de Jedi Livizia so ɔna bɔ ntira mienu ne nyinaa ewi etire na record ana akɔde ama catch no afɛ Liverpool fo nso ɛyɛ adwuma no wɔ Anfield wɔn te ma de Echo me Alexis McAllister ana tɛsɛ show the only goal ɛdema the Liverpoolians wɔabere kwa na tɛsɛ the new Tottenham Stadium deɛ abrante de Brendan Johnson nso yɛ adwuma ne yɛ kama de ama Tottenham Hotspur entina pole nine ana ɔmo nso ɛwɔ Johnson enyane de Odobert enyane de Johnson record after abrante de din ɛde Mickey van de Ven wɔn sɛ ne deɛ ana abrante de din ɛde Joao Palenya nso enya goal ɛde ama Tottenham Hotspur after okɔ Atletico Madrid wɔn nso ɛte team ne din ɛde ɛyɛ Union Energy nso ɛbɔ mo entina pole miɛnsa ama ɔmo nso ɛtimi timu baako ɛne Nhyira na Alvarez wɔbɔ atena baako Antoine Griezmann enya ntena mienu ana after abrante de din ɛde Leo Wente ɛde baako account no yɛ ntena wɔn nso ɛbɔ game aka yɛ AS Monaco ɛne Salisu Mohammed no a wɔde yellow card deɛ bɛ ɔboa AS Monaco ama mo ti Bodo Glimt ɛbɔ matena baako ɔmo nso no ɛntimi ante ansa na no ati PSV Eindhoven wɔn nso ɛne Olympiacos game no ɛno nso kɔkɔyɛ 1-1 ɛne yɛ matches a ɛtɔ dwa ɛwɔ nkrɔfoɔ man so ɛna anɔpɛ yɛde kakra ɛde ɛda na UEFA Champions League no matches a wodo ɛwɔ ɛno nso ɛba so Chelsea bobo kon bɛbɔ ne Chelsea ɛkɔ Kwanabek na ɔmo game no tuma twene afei Pafos wɔn tena fie wɔn ne ɛyɛ Villarreal ana edi sɛ ni Ajax bobo kon ne Galatasaray ana ɛbɔ afei Benfica bɛtena fie wɔ Portugal ɛwɔ Dalu wɔn nso ɛne team ani din ɛde Bayern for ɛyɛ Leverkusen ana edi sɛ ni afei wɔkɔ Club Brugge adeɛ sɛ ɔmo nso bɛtena fie wɔn ne Bayern wɔn ne Barcelona ana ɛbɔ Chiarata Mate ɛkɔ akɔtoa Inter na ɔmo game no nso tuma twene ɛne wɔkɔ Itiada adeɛ sɛ Manchester City wɔn ne Borussia Dortmund na ɛbɔ Olympic de Marseille wɔn ne Atalanta ɛde esi ɛde nafe team ani din ɛde Newcastle wɔn ɛne ɛyɛ Athletic Club Bilbao Inaki Williams team no nso ɛtumi de esi ɛne ntia no ɛyɛ matches a ɛtɔ dwa ɛwɔ UEFA Champions League na no pɛ no yɛkɛtire kakra ɛde adam wɔ na ɛno a Williams sɛ Arsenal bɔbɔ kɔ yisi ade Arsenal for no record yisi a wohyia Arsenal ɛyɛ no afɔ mo the record club ɛsɛ sɛ yisi ade Arsenal the record no mo yɛ saa mo hɛ sɛ na Arsenal abo 8 matches ade ato so ɛna clean sheet nkwa na Arsenal enya na ɛno na reporter mensa kam ɛsɛ Arsenal di kan ɛsɛ record we dada na atɛyɛ pa yɛsɛ ɛyɛ 1903 ɛne the first time Arsenal bo 8 matches ato so atɛsɛ obi amfa ball ɛmfa to matenam wo munya lusu da ɛntutumi sɛ Arsenal bɔbɔ no this is in the niema ɛyɛ yie pa ɛdemɔmɔ ɛmɔ ko Premier League nim dia wo maba beto so ɛyɛ team a wo mo so ɛka ho miɛnsa atɛsɛ ɔmabɔ 8 matches in all competitions na wo mu ya so no ɛmfa ball ɛmfa to ɔmatenam yɛkyɛ sɛ Prison North End ɛne 18 ɛyɛ 89 wo mo yɛ sa record we bi kwabna 1889 ɛnya asɛm koto akyɛ papa ana 1928 ɛno so Liverpool na yɛ sa record ni bi nti kwabna Arsenal for record ɔmo yɛ ne ɛnyɛ ne record o tete record pa na Arsenal for ɛnso ɛsɛte ɛno ɛyɛ nkɔmɔ kakra so ɛgya ɛba ɛwɔ dwumadie so na anɔpɛ yɛ kɛtire ɛdeɛ ma ɛna Arsenal for kyɛ sɛ afi deɛ kwankro bia so UEFA Champions League gɔmmɛte wɔn wia wɔn adi ayɛ Premier League no nso ɛde ɛsɛ wɔn na so ne nyinaa yɛ na ɛno na Mikel Arteta de nkɔmɔ kakra ɛde ɛba ɔno na ɛyɛ head coach de ma Arsenal team no wɔkyɛ sɛ abrante ne de Mikel no masa akoda no oni mpo yie pa na n'ani ante ɛde ma akoda no sɛ ɔso ɔba Arsenal team no mu a ɛkame sɛ ɔmo attack ɛsɛ ne nyinaa no player ne ade wɔn nhyɛ dɛ nyɛ ɔmo nti na ɔmo hia another mindset another thing a ɛbɛtumi unlock na ɔmo so ɛtumi anya goals na abrante
Brantani de Mike Mereno Sasa what's a ghost in team Mama Womani Adiepa Ayadesa Brantana Ekra Ayadesa or a versatile player Babio Timibo and the mindset Ayakama needed leadership Rua a crocodano our in a mountain was and a boy pa Ama Asla Niama Ekoye at the moment Premier League no man of UEFA Champions League and Koma Mikel Arteta Twitter na owie na otese Julian Timber akudano so oye phenomenal akudano position na obon kama pa kwabna wase ade ba kwa mena nite esa Brantani etimi ebowura opponent side e de boni fiachiro a wubetia ne so wawura opponent ni fifio na kwa akudano afaso abon bono so penetrate sa wase aboa ma Asra anso etimi create more chances na ne ball na obono ayenso de ediama other Arsenal players ne so be dia Julian Timber enso no Arsenal head coach in Koma wadi ejaye ewo dwumadie so na eno da Asraf Hakimi ekoprai na Asraf Hakimi ni pra no kwabna yesi ejina hodo be miensa na yesi bako ade se bia fabula factor kwabna se yesi ni pra no se koye fabula factor dia ene 6 to 10 weeks ana Brantani plus surgery ansa no beba baka watima back na yesi womo bako ha enom ade syndimosis na kwabra mo cheze syndimosis no so no sa akobase se eno na Brantani enya eno ye efi 8 weeks eko 10 weeks na mom se akobase ni mienu nyina kambom air fracture no fabula no ana afe adese syndimosis na kwabra ni nyina de 12 weeks ansa na Brantani de Asraf Hakimi ne ho beto na ne ho enso atimato no so no watimasi akan e de ama PSG bobo kwa eno ada na Daniel Brantani so ye pa na ene na mete say the stand of the injury no when be win ye now for the doctors for and so church no matime say ebia Brantani no wo ko 10 weeks and say ebia 12 weeks eno aya Brantani din ade Asraf Hakimi na when na ko for asem de bra na yes Luis Diaz na e ko tackle ana Brantani ekoko prayer said the last time o musha na goalkeeper de de jidi na Roma eko prayer Jame Musiala no kwabna mo samba back be ba ko zia sa ba ya vo no o ma fo mu adwo mo beti obo o mati omo said the last time goalkeeper ana a prayer striker ana kwabna we so no striker mom we ma men fans striker mom prayer defender and the same position na and we say na ya tika hebia the next match and you be with the way near my ebesa kwa no da Brantani di record enso efim na kwabna Luis Diaz no o training here no masa baya na kodani here tumo 16 matches 10 goals 5 assists and 15 goals involvement in 16 matches masa woto player na tese player na here adwuma sa witmisa akwano aba se oba beboa Bayern Munich boboko no na another Osman Dembele wonu so born wa manwie and 25 minutes pepe yakwati Brantani so epra witmisu nsia kan dem team anota anu ye de see e wadwumadie so na me commandida wo mo chasa Brantani de Federico Valverde wonu so epra na me kwati ya so wo beko test ene na ometima we se ne test no say the sitena Brantani ankasa na ye bi sanse ayede empa na ha no so doctors for cartens fatigue ana test e mani feelings happens no any discomfort nti ene wo beko akoye test na akoye test na no be with the stand of the injury say bia ye injury na say bia ye fatigue keke rest say no obehia and so number of days say no obehia sana wetimi enso etimi ayo okay enom Fedi Valverde the reporter if you could na kati edi eba na Arsenal for na nkasa this is no record no mo ye na nya iso kwabna yesi woko Arsenal team numa the fastest goalkeeper already 50th clean sheet Brantani there David Raya the fastest me pato enye se obi anso enye bi obi adi kan ye bi dada bera diane diane tempaso no David Raya in 110 matches 50 clean sheet in kwabna amesa watemu mienu and 100 matches na wabona emu 50 matches there clean sheet ana
ana brante no enso atimi akipi eno ye David Raya reporter efia brante na kate edi ebe no ada Vile Van Dijk aye adwuma ni nyina wetio nua no bupa adima Liverpool boboko no enimo anso okopempem boss bara eniema nse da mfa ani ebisa se na no na nka opegu ase no se he sa kwa no da tibu kwoto da kwa ya di o was tibu kwoto go da pa go da wo ya de pa penti on de no ade ba ko hu ye se ye ka so obi abon ho modern pa na ankanya se Alexis McAllister and the man of the match the man pa kon de wo fi se tibu kwoto adwuma na oye no one Vile Van Dijk de ogidi sa brante no SM aboso body ye pa na ene na tibu kwoto ase yanka mo obi anta se wo pe ba bia eho go da ye din pa na se eho match boy ye din a ye Anfield was it dia ede ba ma o heat ede ba ma no enya asem keto akwa no was it team ye betimi alusu ewo Anfield we ye team na bebo wa Anfield a ka hu se kwankro bia so betimi alusu ama na ye enom aye mark tibu kwoto a mad the goalkeeper and come kakọ no so ede eda ye ne na obaka 2022 eno aye 9 clean sheet ana me pato 9 saves ana brante ye wa abro ni Liverpool ese kwabra no ada de ne aye 8 saves ana tibu kwoto INT masa no a wo ye adwuma ye pa braswe Julian Alvarez no a wono so ebontena ye pa Adam Atletico Madrid boko no yase aka 3 goals per na oye the second highest goal scorer in the UEFA Champions League Adam Atletico Madrid esa brante oli di pano aye Antoine Griezmann aye 39 goals ana Antoine enso ekra nemom Julian Alvarez ekra 9 goals in Pepe aka abaye 3 goals per na fe oni sawuni guess enso abaye per aye ano so aye me pato uhwema na tase ano aye 12 goals na tase ono so etimi amiti ano aye reporter atotwa ewo aye dwumade so a ana no pen ye de kakra ade danwo ewo aye nsise awodo nyina so na Barca for na mwadwan yasom na monkwa mo player na we the youngest player obo UEFA Champions League pato record na sanfo ade kwabra se me kai me se asna isi awobo bibia so efeva asna ha de another so mu you saw branta the Max Dorman na Max Dorman akoda ni so ye pa 15 years ana akoda na nya 15 year 10 days ana tese 10 months 3 days 15 years 10 months 3 days ana akoda no elbow the first game in the UEFA Champions League and to ukwa abako sedum dia our UEFA Champions League player awoswa no elbow UEFA Champions League no anya Lamine Yamal ana anya branta the do edi Yusufa Mokoko mabato sisi no Arsenal player Max Dorman and LED Yusufa de no 16 years Lamine Yamal and so ade no 16 years nemom no the only different I say Yusufa de no 16 years 6 days and Lamine Yamal de no 16 years 2 months and 6 days and the sun and common as at players are carrying na also to nti mama no opportunity e YouTube ni dia mubewu dia meche na another abetia Lady Adi Conor Bradley na Conor Bradley boy adwuma no papa na ano na asro te se yanka mo bi ante asa no ada Conor Bradley boy na boy no masa so o salute Brandon and you be say reason is no say hey na fini so junior na junior pa mupo na Conor Bradley say o ma fini so junior nya boy yi bi bo kwabna e no ado o TV ni so junior bruta ano te say player aya ade sa say obo na baso because akoda ni so beta adwene kra no aya kama ye pa makato say Barca bebo ne na okọ baso na team no ma wo mu injury update no mpato ma memfa kakra fa na mensi usubiem enka say Pablo Gabi ni plano ni dia no yeso obeba pa dia I know 2026 oguso makani tesetan ono so 2025 December mu na ono eba entiaka 1 month bi pe abranta ne dine ade Juan Garcia ono so 2025 November me ente ne yeso oba ana December mu ho no mo hese Pedri enso beba Andre Christensen ne de na kafinje ne de na ente no ono so benti Barca ne game o mo kobon players wo ma pro mu ntimi mo bi na say say ayi papa nso beko Hans Flick wakati ayene staff na sem wa bla adwuma no kra dodo enti wonya kra Barca adwuma no on to aso se wono na ni ate aya won se dan sign contract tintin bia o 2 pe no ade 2 ni du na ohese enema amwana no waja okona yaze papa na cha se enema bi koso obaso na aso won se dan nya happy Lamine Yamal issue no ene kwan bia ase wo mu players no so sansam kakrenti no yase ama Hans Flick wadin koma akata ne staff
ne say one day wa black cry too much unya and kono so be resting team anu ye reporter eba e odwumade so na no pay no ye de kakra e de na Vision Company as 60 matches in a row winning streak another one more sound twice so 60 matches was say ye ni ji some mum de better one day 60 matches in a row na wo munya defeat no kwabena was so bo game we say kima 16 and count to be we ko ba another game match say from 0 so we win this game na and so no me dey about the county one day 60 matches win streak no e come at the better we feel say ono match after match bia no we are the other game no and odro hon na and Bradley Bakola as yan come obianta say no other the beginning of the game na no mu total no esan say o man to to mani ema ye and na ema ba yan for capitalize ya ema lose no anso ekoye adema Paris Saint-Germain ya dia e ho mu ye pa local surveillance no akasa na surveillance say yan come obianta say ade no we say no ye bitter taste na tell say wo nso anya o ma lose de bada we de we aniema na esi ekwa na nka o mu ye o mu niema ye kakanka niema betimi akwe na waso o ka obi ase last year say ya ana na buy team no ya kan say PSG team no wo mu nso F4 wo mu so PSG nyande wo mu ntimi nkome no wo mu tia no say wo ma ye champions and to the dobeka say wo bi anya botre enfama team ne yekobi sasabi alonso say eno ade na esi e ana so eno de esi e say obi ntimi nkan ten say Liverpool for out to play on Liverpool for trauma boma so da bi was say just small duties be pe ana man take niema right no na ema Liverpool for and so this one go no and so edisomna sania ma no masuasu ye pa emu ba ko say under pressure koyon be fa so metimi abo matches under pressure wa bro mu so enconsider eno ne ade a say wo mu so etimi ye eno ye reporter opinion ni din di Gabi Alonso di eba e odwumade so Anjo Maresca and so akasa ahead of form so geba wo mu kwa ko sa to course no wo mu yesa ne ma nyina betimi akoye e de wo mu na tesa win no so etima banana da wo mu teso betimi win enti so wo mu to so say dia Charles Boboko no ene man so betimi aye kama e de mama Liam Delap after record no abrante na samba back enti ne ye hope say ono so betimi aye adwuma no kama e de mama Charles Boboko na no ye reporter e to twa e odwumade so ye gina we so na enkrofo ma so nsem nyina no yetimi e de se kwabena se bibia kamudi a ene ade se wo kai me na metimi e de account the only thing me kai ye pa ye say Manchester de mu nka ho enti enom ade a me kai se bia man ka won asem and Champions League into most all we crowd into pacho so you okay say you move into 1 year story okay Matthias but a big story Hana what's a big story oh damn no Champions League go had a big story the fin neighbor okay moment there's someone counting say more story crying ya big but if you want me metra TV achina here Champions League na ye bo bi anke beje o say ye bo Champions League na anke beje because the way she share Liverpool simple and na Real Madrid for nature form we Liverpool team we already Jacopo na Madrid Manchester United matra ma Liverpool team we asem ke be Champions League ni simple simple mo mre Champions League we there the Co City grounds near the Fala and Crown 1918 boys near the Cosom 3-0 what the Casemiro as my king City grounds obey you mean to us Messi Champions League 9 TV some yummy team Manchester United boy any team to be so called big teams Real Madrid nil Liverpool Mamusawi and what they can create Liverpool Real Madrid game no MT expectation oh yes of course maybe MT too boring man maybe everybody maybe everybody MT so be a conscious be on person be mistake Zana na uhunu I a boring game ya man they are kind na chese mo ya de chen Real Madrid said they are kind na Liverpool ya some simple Madrid Real Madrid team we na Madrid team no we tibo koto ani free ma na bia Mbappe na so no so ka ho aminu sa bampa chese so we tibo koto anu ne Mbappe ni we dey for mu nyina kan na ma we dey for mu nyina kan ya be show me simple kra so na am be show Madrid team we baba ya be show me simple kra all right yen to adwumade no so 104.5 na